Рахмат төрага. Ушул эле балдар бакчасы боюнча үчүнчү бир сунуш биздин кайрымдуулук мамлекеттин ичинде иштеп аткан кайрымдуулук фонддордун жеринде бир айылда 10 айыл болсо, бир айыл өкмөттө 10 айыл өкмөт болсо, 10 айыл өкмөттөн айылдынга 10дон 6дан 7ден 4төн кеминде бир 4төн ар бир айыл өкмөттө мечиттер бар. Ошол мечиттер дагы тарбия берүү багытында болуп аткандан кийин бир айылга 2-3 мечиттин кереги жок да. Себеби бир айылга бир мечитти калтырып, ошол жерде молдолор менен эл менен жолугуп сүйлөшүп туруп, анан ашыкчасына биз балдар бакчаларын уюштурсак болот. Себеби ошол молдолор деле бир жерде мечитин окуй берсин, калган мечиттердин имараттарын пайдаланып балдар бакчасы кылып уюштурганга эл деле колдойт. Себеби мен буну чындыкка таянып туруп айтып атам. Жеринде сүйлөшкөндө аялдар мага ушундай сунуштарды беришкен. Анан мен аларга айткамын. Силер мага айткандан мурун ошол жергиликтүү молдолор менен сүйлөшкүлө, аксакалдар менен сүйлөшкүлө, силер сунуш берсеңер, анда биз колдоого алайлы дегенбиз. Ошондуктан ушунда ашыкча мечиттерди балдар бакчасы кылып пайдалансак, бул пайдасы көбүрөөк болот. Анан айылдарда өзүнө керек болгон мечиттерди калтырсак болот да. Муну эл деле колдосо керек, карапайым элчи. Себеби бош эле турат имараттарчы. Ушул жагын эске алып коюшуңузду суранам, анан жыйынтыгын билдирип коесоңуз. Рахмат. Sana degem ne gerek olsa? Balan sakal koysa jakpasa. Anda çaçın üstü erge tiyip gelsin balan. Erge tiyip gelsin. Sakal koyuyorgan bolsa. Gebirler özü namaz okubayt. Özü iştekeni bilbeyt. Anan bala men sana ne yazımın? Çokunga narazı olursun. Niye narazısın özün sen? Özün namaz okuvasan, betini jappasan, tarat alvasan. Anan keyin balama narazımın dep. Sen ötpet narazılığın. Bir balana üretip koygan joksun. Arak içkende başkanı bilbeysen anan keyin men narazımın sakal koysan, namaz okusan narazımın dep. Kudayga şükür et suyunbeysin kayra. Balam adam bolup kaldı. Men adam kıl alvadım elem, men terbiye beri alvadım elem. Geçki arak içip görüngün sasıp jürdüm elem. Muna balam adam bolup kaldı da öyle öysün mü kayra? Kızlar joluk salınsa men karşımın. Aytıp koyunuz. Atası karşı olsun, apası karşı olsun. 100 milyon jolu karşı ol. Al Allah'tın buyruğu. Allah'tın buyruğu menen adamdın buyruğu karama karşı gelgende Allah'tın buyruğu kılat. Senin yaratkan Kuday talam özü. O şentip Allah'tın buyruğuna karşı oluversen öldürüp koysun o şentip öyle. Ona öyle öldürüp koyar. Medresenin cavam dep korkutkan milisalar başından kan ağıp alıp ölüp koyat bardığı. Ölüp kalma ihtiyat bolgunun. Bul alamdın barın jaratkan, asman jeri jaratkan, meni seni jaratkan, bul Allah subhanahu wa ta'ala özü. Andine karşı çıgam dep ölüp kalgağının. Oşonu şıldın kılam degende ölüp kalgandары bolgun. Bul dinge asılbaş gerek. Ha din yok, başka nerseni süyle, medisinanı süyle, futboldu süyle. Emi din gelip kaldı usileri tattakıl ele. Adamlarga düşünbeysin taң kalasın. Sakal koysa karşı olot, joluk salsa karşı olot.